sa srpskom vojskom. Tragična epopeja jednog naroda je autentično ratno svedočenje francuskog dopisnika Henri Barbija, koji je kao novinar pratio srpsku vojsku i narod u Prvom svetskom ratu. Barbi je išao u srpsku vojsku, upoznao ciljeve i pobude Srbije i izbliza posmatrao kako se mali narod bori protiv velike austrougarske vojske. U ovoj knjizi vidjet ćeš detaljne opise bitaka i razvodnih ratnih scena, karakteristike srpskih vojnika, hrabrost, moral i mentalna snaga, potresna svedočenja o stradanju i svakodnevnici na frontu, istorijski dragocenu perspektivu saveznika sa zapada koji je video rat očima učesnika. Ovo delo nije samo istorijski zapis, ono je živ, realan pogled na rat, na tragediju i heroizam naroda koji je bio na ivici nestanka, ali nije izgubio dostojanstvo. Ovo je jedna od onih knjiga koje morate pročitati.